Yebo, ingane zawethu impela ngozikholwa ngendaba ezingenayo ngesigameko esenzeka usonto la izolo ngenkathi bokudutshulwa-ke imoto kaBrand Mokgotsi-ke eFort Lorus. Kanti-ke wengane zawethu impela umakhelwane kozibonele yena-ke lesigameko-ke ubesekhuluma-ke egeqa-ke amagula-ke washiya impela-ke abantu besho bathi cha impela-ke vele nathi-ke besikubonile lokhu yena-ke use-Europa-ke laba betoho thina benyanga cha impela-ke ngeke. Hhayi-ke wengane zawethu impela ngaphambi siligibele lolu daba ngicela uba ngiqale nginibingelele kuyona-ke imboso City MTV sithi nje masiqala ngane channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khoze uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo-ke zitrendayo. Hhayi-ke wengane zawethu impela ngozikholwa ngowenzeke osukwini la izolo ngenkathi-ke bokudutshulwa yona-ke imoto kaBrand Mokgotsi-ke eFort Lorus. Kanti-ke wengane zawethu impela kowesifazane-ke uthi impela bathe basahleli phana nendoda yakwakhe wabesezwa-ke imoto-ke beyihamba-ke ngesivinini-ke esiphezulu kakhulu-ke nokuthi mangaba-ke ifika phana-ke ngaseyadini yakhe ebese-ke yapaka-ke imoto kwahlika-ke indoda-ke neyaziwe ngoBrand Mokgotsi-ke iphethe sona-ke isibhamu yabese-ke yavulela-ke zona-ke izinhlavu. Hhayi-ke wengane zethu impela sazi futhi-ke asazi-ke lokhu kwangempela njengoba lona lolu daba silicushele phana-ke kuyona-ke iSowetan Live. Hhayi-ke wengane zethu impela abantu bakhulumile phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana bethi cha impela-ke hhayi ngeke lana-ke khona-ke vele-ke ukushaya-ke amanzi wengeke umuntu-ke asinde angatholi imnyocu kodwa-ke imoto ibe yona-ke ifahla-ke iphelile ubume kanjani yena. Hhayi-ke bafowethu thina kasazi futhi-ke asazi-ke lokhu kwangempela thina-ke simboso City MTV kodwa nje sinithathela lokhu-ke esikutholile ngalo-ke udaba lolu singazi-ke noba-ke kuyiqiniso-ke elingakanani. Thina-ke simboso City MTV bafowethu sithi nje-ke sihle ngobonda idibana kuyona ividiyo elandelayo.